Gikundi kimwe kia nthuki mbithi kuma Mara Tharaka Nithi na rietwa Mara Freedom Corner nikirutaniritie kenda kuthomithia ana 25 bara batonyete skulu cha secondary ntuku itekuraja. Gikundi giki ni kirombete kinya ikundi bingi kwiritaniria kiri kwejania motethio ja muthemba juju. Mama namo mari macoka macukuru aritwa nkurukia 25 kuma kiri gicigo mbunge kia Mara bara bakuthungira secondary form 1 kagita ka bakagunika na kithomo kiotheri kumania na gikundi kia Mara Freedom Corner gikundi kiraikio kia nthuke imbithi nege kundi kiamba to challenge the fact that nebaombete go come together as a community kenda baomba gutindika ana baria baumete from the needy families baomba kuthoma. Gikundi giki kira kiruthitwe ithuke imbithi yake kiriuga gikathomithia aritwa bababunka bakithomagira cukuru cha secondary cia gutinda kuma form 1 mwanka barikie. Umndi nitu kwambagiria awarding ya scholarship yetu iria gwitwa watoto wasome initiative iria twambiritie riri gita ria mbere umndi turai na 26 ba tuku sponsor kuthoma secondary form 1 kinya form 4 ba kiongera bauritie nkinya endi wega barabari na tunyamu na gumaturani kwibumeria na nkinya kugwata na theni mbaru kenda baomba kuthoma. Pogu we welcome anybody wa kwigwa no ombe guturinga njeki kenda ona next year tumba kuyukia bangi zaidi tika kwenda na twina mbesa nyingi muno but ni sacrifice riu ndingenda ku urge anto na in the society baraithiririe the need cases no tutika of course twakinyira jionde na bombe ona boko batethia mbuge ninkenete ni kuona akwewa full scholarship riri romba riakwa no nto indira stragwaga muno ta mujiari ngeciria nga mutethia atia na still ndina bakwa sukuru riu no kankenete nkauga MFC ratwika ya gutura no nto ne baringithitie nkoro jejia na yu muthia gikundi giki nkinya ikioroterete thirikari ya kaunti ya Tharaka Nithi bobo igotwika gutiri ana bakagunika na mbacari cia kaunti ya Tharaka Nithi kagita gaka to the Ministry of Education in the county at least up their game of course ni baraijana bagasoka skulu but maybe there were some technical issues zenye but engirigiriria but next time they can be ready na ana no batwike bagutetheka andike azitinki ura KCP ina digaga yu na di secondary yu nkombo gutetheka atia lakini ngai na tethithie wewe mbo kumeka no ntuigwina ndi umwa MFC sako eba kuma gututetheria. Kiripotera Wero TV kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Martin Mugambi.